Para Ulma Packaging esta planta supone un incremento importante de producción. Estos 3-4 años hemos estado trabajando fuertemente, hemos desarrollado una gama de máquinas muy buenas, estamos vendiendo muy bien y hemos tenido que construir un nuevo pabellón porque los incrementos han sido brutales. El incremento tanto en ventas como producción no podíamos haberlos hecho en la planta donde estábamos antes. Entonces, bueno, ahora mismo hemos construido esta nueva planta de 5.000 metros cuadrados, 1.000 de oficinas, 4.000 de planta productiva y nos ha permitido pues, poder crecer con esta nueva gama, poder dar servicio y dar respuesta a la necesidad de mercado. Eta gaurko planta honek adierazten du une honetan apustu berriak egiteko ahalmena dagoela, produktu berriak. Eta gaina horiek garatzeko izugarrizko bizkortasuna, ze nik gogoan daukat orain dela 10 hilabete etorri nintzala hona berta, ezagutu nuela makina, eta orain ikusten dut makina hori martxan jartzeko planta oso bat berria martxan, eta horrek esan nahi duena da azkenean ez bakarrik produktu berriak diseinatzeko, baizik horiek garatzeko izugarrizko prestatasuna dagoela. Langile berriak, ez dugu ahaztu behar krisi garaian, 640 langile berri etorri direla Ulmara, eta horrek esan nahi duena da, Euskal Herriko gainontzeko enpresa guztiek enplegu hori eusten nahiko lan zutenean, hemen enplegu berria sortu dela. Beraz hori, zoriontzeko eta rekonozitzeko unean gaude gaurkoan, egia da planta, dagoeneko martxan dagoela, baina egia da baita ere horrelakoetan ondo egindako lan hori errekonozitu egin behar dela.